nema reka, danas nema roštilja, zato ima avion i Kipar. Idemo na Kipar. Daki? Pa ne tebe, nego kreni. Ajde, idi tamo opet da posnije, ajde. Idi tako, ajde. Tu piše... Da? Pa, idemo na Kipar, jel' tako, Lina? Idemo na Kipar. Dakle, ili idemo na Kipar? Evo, tu smo došli na aerodrom Nikola Tesla. To se odmorimo od puta. Ipak smo putovali neki sat i po vremena do aerodroma. I onda idemo na terminal. Check-in i onda malo da se pošetamo, pojedemo nešto, popijemo. Daki, gdje si pošla? Avionom je negdje oko 10:25. Tako da imamo dovoljno vremena, sada je 8:25. Daki, šta će da radimo? Šta tražimo? Avion? Gdje je avion? Ajde da vidimo gdje je avion. Dođi, daj rukicu. Daj mi ruku. Da vidim. Ušlo ti lepo. Lepo ti koferče. 10:25. Ne piše. Ne piše koji je gate, ali šalter 106, da. Ništa to. Idemo sad na pasošku kontrolu. Prošli smo sve kontrole, imali smo male zebancije. Nismo imali karte navodno, ali uradili su sam check-in elektronskim putem. Poslije smo išli da izvadimo karte i sa tim kartama smo prešli pola. Sad moramo da pičemo direktno na avionu jer već je skoro 10 sati. Samo nešto da pokažem. CD-vita, jedna obična CD-vita, 550 dinara. Mislim da je pretjerivanje. Da vidimo koji će se mu sendvič. Daki, koji ti je sendvič? Ja ću ovaj. Taj, domaćinski sa pršutom. 1000 dinara. Evo, malo prepojeli smo sendviče i popili smo po vodicu. I sad ću da vam kažem, znači, koliko smo to platili. Znači, 2 sendviča i 2 flašice vode i jedna kifla. 2720 dinara najbolje. Znači, ako mi ne verujete, evo ovdje, 2720 dinara. 2 vode i 1 krosan. Šunka, kačkavalj, domaćinski sendvič. 2720 dinara. Brate mili, jebol oca nenormalnog. I evo, ukrcali smo se u avion i sad čekamo da se svi natovare. Gdje će da putuješ, Lina? U Srbiju. Pa tek smo došli na Kipar. A stigli smo na Kipar, evo. Da mora da uzemo još taksi, ja? Jel smo sjeli u taksi, Miki? Da? Bravo, Daki, bravo, Liki. Gdje je avion? Ti išao avion? Kristofilija. Bar one by the road. I evo nam broj sada, 428. Kakav je taj hotel? Ajde. Školata. Ajde, Lina. Ajde ti.
A? Spavaš ti, Dadi? A? Tu ćeš ti dati da spavaš? A? Joj, Dadi, tu ću dati da spava. Pa snimaj tamo, snimaš tebe, a? Lina je preuzela kameru, kaže hoću ja da snimam, hoću ja da snimam. Ja snimam, Lina je sada naš kamerman. Je tako, Lina? I sad idemo na plažu. Misli Bay Beach, bar, gruva, dobra zika. Dobra atmosfera, sad će da vidimo kako će to da bude. Thank you. Ej, ispatiš šeširče. Nosimo malo djece. Nosi. Pa kako ti pada taj šešir? A? Jeli? Kako pada taj šešir? Kako pada taj šešir? Sad ćemo da vidimo gdje ćemo mi to da se ugruvamo. A? A blizu. Šta je, Lina? A? Brdo? Kako bre brdo? Nisam ni trebala, mogu se uzeo bolje razvaljati po 2,5. Šta ima, dakle, brdo? Ajde, ajde, trči! Trči! Daki sama pliva? Sama Daki pliva? Da! Da! Sama Daki pliva! Aj, kulica mala! Mama! Jesi ti mala? Aj. Mama! Sama, da, evo, vidi. A? Alina? Da. I Lina sama pliva? Bravo. Ja? Baš to super ovdje, a? Jel' tako? Jel' tako, Lina? Da te nosim? Da. Ajde, nosim. Gdje da te nosim? U vodu. U vodu? Pa dođi. Pa sad će sama ili da te nosim? A sama, dobro. Pliva. A? Da plivaš? Ajde, pliva. Sama pliva, Daki. Sama Daki pliva. Sama Daki pliva. Ajde. Sama Daki. Jo, Daki. Sama. Liki, pa nađete ribice, Liki. A? Jeli, Liki, a nađete ribice? Pa sama. Daki! Daki! Lepo voda, Daki! A, Daki, lepo voda. Da? Da? Lep pesak, vidi kako lep pesak. A? Šta? I evo Ariel je došla na more konačno. Nije mogla da dočeka Ariel.
Nisi mogla da dočekaš majke, znači jedva si dočekala, a? Jesi jedva dočekala. A? Ajde, idi tamo opet da to snijela, ajde. Idi tako, ajde. Ajde, Lina! Ajde, prsko, Darija, Lina. Opa! Bravo, Lina. Pa sama. Odo ja, vi plivajte sami. Vi znate sami znate da plivate i plivajte sami. Ajde, čao. Evo ti ruka spasa. Tata dođi. Jeli, ali Lina ona proplivala na more, a? Jeli, Liki? A? Pa u vodu si desi, pa imaš mišiće, da. Može, Liki? A zašto žmuriš? A? Vidi ti, Lina, kak je to leđni stil, a? Jeli, Liki? Lina, gdje si naučila da plivaš, jel na Moravu, Lina, a? Jeli, Liki? Mama, Lila. Mama. Sama. Šta jedeš? Jel dobar pomfrit? Da? Ovo neka bedna porcija. Sve da proba, tata. A da. Nije loše, nije tako slatko. Mislim da je more slavno. Pojela ti ribica nogu? Bre ribica, tebi Lina? Ti pojela ribica nogu? Da? Nije, ma ne smije. Dadi pojela ribica nogu? Da? Da? Čekaj, stavi ovako malo. Kakvi smo lebi, vidi ga. Ko? Ribica? Lina, jesi mi izmasirala? Pa dobro, Liki. Daki, šta mi radi, Lina? A? Dođite ovamo. Može pile? Gdje si, Zaki? Darija? Sanja? Daj. Gdje su ribice, Lina? Šta nećeš? Zašto nećeš? Imaš mišiće sad?
Vege, boge, be. Daki da biva mišiće. Možeš, možeš. Gdje je ribica? Da vidimo gdje je ribica. A? Ribi grize rep. Kako lepo. Lepo neki. Pa nije to bla 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 bla. Vidi Lina šta radi, samo cepa. Maliki. Zdravo. Zdravo. Čekaj. Mama. A? Ti sam, a? Ajde sam. Zaki, uživaš Zaki, a? Lepa voda. A? Lepa voda, a malo slana, ne, ali Alina, Marija. A? Legni. A? Kako se kupate? Ajde to. Der der ruhig. Der Bus skal lige op. Kig på landet. Stavi si često, stavi. Daki be, ovdje je plitko. A? Pa plitko damo mi. Riba? Gdje ima riba? Alina, ovdje je mnogo plitko. Pa ja mogu da legnem ovako. I šta sad? Sebe zatrpaš, a? A? Da ti Daki? Šta je Daki? Gdje si legla? Da? Gdje si legla? Da si se preturiti? Ide Balina. Ajana. Šta će da radiš tamo? Ja? Tu piše
food. Nešto na grčki, što piše. Izop. A to je za mene. Kada se prođe da jedemo. A to tata pije isključivo zero, eno tvoje tamo. Pazi ono tvoje, eto. Sad ćemo da pojedemo lepo gyros, da se nakrkamo i onda da idemo tamo. Oni imaju najveliki. Da vidimo da li vredi nešto ti. Evo ide mama. Po 8 evra. 8 evra gyros. Da smo došli da jedemo sad, Lina? Smo došli da ručkamo? Pa ti, Darija? Gdje smo došli? Da pojedemo po gyros, a? Polu, koti. A? Pa nemoj da je padneš. Evo, sad ću da pojedemo gyros. I ti ćeš gyros, a? A? Šta ima? A? A? Đorđo? Tako smo tu kod Đorđa. Gdje smo kod Đorđa? Kaži, zdravo Đorđe. Kaži, zdravo... A? Kaži, zdravo Đorđe. Ajde ja. Ja. Ajde ti kaži, zdravo Đorđe. Đorđe. Kako si Đorđe? Ej ti, šta ima Đorđe? Da probamo gyros, a? Može? A? Gdje će poslije da idemo? U Luna Parka? Ej, kako to prave lepo. Koliko si platila? A? Koliko si platila? 32. 32, koliko? 3? 3 za piće, 3 kole. Sve, 32 evra, 3 gyrosa i 3 Coca-Cola. Nije baš jeftino, ali dobro. A da vidimo da li vredi ti gyrosi. Evo, došli su malo tu u Luna Park. Tu izveli su malo dečicu, da se malo izlude. Ima svašta. Tek smo došli pa ćemo da vidimo kako ćemo. Inače nije baš jeftino. 10 evra, 12 žetona. S tim što na nekim vožnjama ili šta god, negdje idu po 2, negdje po 3. Kako gdje, naprimjer na ovu trampolinu gdje su sad deca, trebaju 3 žetona i to nekih 8 minuta. Tako nije baš jeftino. Ali dobro. Gdje hoće Daki? Tamo unutra, da gledaš ove veštice. Pa te nije strah? Te se plašiš? A? Ne plašiš se? Bravo, svaka ti čast. Tata se plaši, vidi kakva ružna veštica. A? Veca veštica. Je skakala, Daki? Da. Kako si skakala?
Gdje je Daki? Šta si vidjela, vešticu? A? Šta je to, Daki? Šta? Gdje ideš? Za Tokio, a? A ti, Daki? Liki, kako je bilo gore? Šta si vidjela? Šta si vidjela? Uzeli smo doručak. Lina, šta si uzela za doručak? Mali krosančići i vješlice. Dobro, a ti, Daki? Vješlice? A kad uzela 2 jaja na oko, slaninu, neki sirevi i malo sira. Na zdravlje. Lepa kifla. Ajde, prijatno.
I evo, stigli smo na Zemba, sad će da nađemo mjesto, idemo da se kupamo. Gdje ima mjesto, Lina? Bolje da ono sad idemo na more, tako da i jučer smo isto tako uradili, znači bili smo prvo tu ujutru malo na bazen, pa posle djeca spavala, pa smo onda kasnije otišli na more. A, vidjela. Ajde, snimo i dole u vodu. Molim sama. Sama. Šta je neki se? Tu, ajde tu. Kako plivaš? Kotaka. A? Odakle se? Ne volim tako. Ali ja kad idem u vodu, Vostilova voda od uljadata firma. Ja idem u vodu i odem sednem i posle uđem u vodu, pa snimam, pa se plaknem, evo gledaj sad. Evo idemo u vodu, evo kako. Može se vidi, znači trenutna temperatura je 31 i cijelo vreme, znači ne prelazi noćna temperatura ispod 25. To je ovako, znači pretoplo. Mol. Hoću i ja mišiće. Hoćeš li ti mišić? Ajde. Ajde, naduvaj mi. Ajde, pa se tako radimo. Jeli? Jesi ti mala ekolica? Ne. Ne. Nabi. Jesi ti mala ekolica? Jeli? Sedi. A? Tata da sedne? A?
U vodu? Sedi u vodu, da.